Arunachal Bakhi India Rama State Pakhat Karnataka a khote takte Haltipura kumsang khazakwa samli pariat khana pianga pianpui unaw mi pa parukle mechia pathum na yen an unaw zinga anaw pang berdo tuni an chung kwa ti ming thatu ni yen an chung ko zinga pol sompani pa som chonani wang hian anure pa te poin an chuang chin leya pol sompani pas chu do tok mai lovin zirna sang zokai adule ta a Haltipura zirchun zomna tur omlo wangin a selena khwa chu a chwa san alo chulta ni midangang thovin beisena sang taknen hlotina chang turin City of Opportunity in Tichin Mumbai lam chu pana pol sompani apasma to khan a u me cha chuan pasal na yin Mumbai BMC quartera apasal nen an khosa a aruna chuan a u tenu pa chu Berlin nurse training a chataka pa sauzelin adwang ngein February na somparuk kumsang khazakwa somruk paruka chuan damdawi ming thang tak King Edward Memorial Hospital a chuan junior nurse na a chel veta a midangin kumtam neurosurgery division a posan ni theinan hunan man lain a thorim na wang liaw liawin kumthum chung lekin aruna chu neurosurgery division a dania rigrum thila mi zai ngai se doctor te lo pui bom tu tan aruna chu an kau kal ma sak ber chinani adeu ti na lo ha in lo chaw ve chin ma se dam lo te tan ain pe zawin ha bo soilovin doctor ten an kau to chuan soinoi lo le chuan lam siam lovin akal mai china jingkara ni emo zanlaya po tu poi mamo se chatakin akal ngal wat chinani neurosurgery division a hian hun engemaw chena nowa dog surgery division a omathlang ta a he dog surgery division a hian khati hun laya ui taksa a experiment anti chin hliam te chu aruna khan a inkol china tu poin aruna hi an ngai na yen felte lo tu po anam manglovani ami za chale nun moi tak hian a tho pui ta mai ne lovin a thona damdoina doctor pakhat Dr. Pratap Desairil rupo alo ne ve hleya aruna poin hobik talo chu arin ngai zong chawa an mi zia po anin milin anin za thiam hleni Dr. Desai hi aruna a hian opadeu toka kumsom ni paruk borvel ni in KM hospital a hian a residency ti ve mekin kumsang khazakwa somsari pathuma chawin he hospital a tho hian senior registrar na a chel zuya aruna nen hian ani ngai zong het to in nei te hial po an du chhove to a Haltipur khote takte changa lochur chhuak doctor nu poine mai tur ama aruna e na chel za tho boxi chu a chung te poin an chuangin a chung te mai po ni lovin Haltipur khomi te poin an lawin chhuam pui chin hleya doctor Desai mai ni lovin aruna poin poisa lo kholin anin nei huna an chena tur tin in leite chu an tumta a an ma hun clear dunin an hlimin an phur to hleya mase an be se lo le an nun zong zong a bikin arunai nun zong zong ti chhavek tur thil chuan an be se lo le rin lo lama aron deng dot mai ni November ni somni pariat kumsang khazakwa somsari pathuma chuan Dr. Pratap Desai chu aranglama damdoina kawaniya damdoin pindan pakhata awalu chu abing de umup mupa nikal talok po a lim taka arabiak anu puini mai tur aruna chu thi chongin damdoin khumah chuan alo muwa amaya vung na sain aruna po ang to lo zo kani Desai chuan kathil mukha oi harsa kati e mema a mel him le nui sang mi zong zong lo chon chin tu aruna kha tu ma she chuak thei to lovin natna khumah muwa doctor kani nangin adin mun kha a chehle ti ka enringot po khan ka she theni tina soya athwakin amamu angtok oxygen a molo wangin amitin khwa molova a chung theilawa a che thei heklo ani na taka chuan athwa ka thazam te hi an thetial tiala a shat na lo vek towa a ro te hi an la song te le tial tialanga ati sa te po chetial tialin phulhiple vunchein a bom don chawani apoi berlai chu athwa ka thazam ladam chun hi a taksai na shiata thazam niin mishingani ti po inshelo thok le khata a mel shiatle a pasal ni mai tur Desai po she to lo khan
a chan she ve to se lovin a taksana run chwa changin cheu von vona tur top bak lo chu ti thaya nei lova adin hut hi alainat om tak zetani alunga phuwa ama chuan ni khwa sia ama chuan mishing pa ngaya minung kan te nang kha mu tur om to lovani damdoina doctor le doctor ri chai ngei poin aruna chu enkol dam thei ani don lauti an sha chiang hleya science le technology la thatok lo nen arunai taksana a chwa changa na chhok nan pek bak le anu na chel tu ta na kholen man le damdoi an pek bak lo chu ti thei an nei tlem hle daka somni pali liam ta lok bo khan doctor design en hlim takin an lain koma khami chung le khan arunai chunga khan engthil nge thleng he mi chelainat om tak kum somni pangami chau chunga hian tu minun ro nge lo che eng boina nge aruna nen hian an nei le November ni somni pasari zana khan aruna chu a post na division lama a duty ya ward boy sohan lal barda valmiki chu arunai bola hian choldil turin avakala anupuinu apizon chu nataka damlo wangin annu pain anupuinu te khwa hian kalantu mani aruna hi choladil na turniin sohan lal chuan aruna hian alo nial fitla chak don ti a she thiam ngala ape ilo lo khop mai tuna kan soi tur hi sohan lala soi chenga thil thlen daniin athu soi kan oile oilo tur chu ngai thatu te thu thuni se sohan lala soi danin aruna hian boina siam sakmun hleya ui hlauti shereng chungin uyen khungna in ashuk fai tir lo le ui cho apek tir china word boy dang anum reng poin ama kher chu ati tir china sohan lal chuan hetiang ani wang hian doctor in charge ne na te ka supervisor ne na te po min son turin ka ngen chena ma se tuin nge word boy tho soi te chu ngai thladwang tina soya arunai chol avadil poin aruna chuan I na po ila thok zawlova choli duamo a theilo I chol theilo ui choi ruwa chol lak ngari tum dai ani khati yin alo chang ani ome ma se soi tuang khan hei hi adik nei ti fiana engma umlova sohan lala thu soi chawani wangin ngai thlak dan kan thiam po achul don hleni aruna chu a duty lai playing card a khelve thautin chula pek du lo don chuan a duty laia playing card a khelawanga a hector thuin avauta a anin nyala hian hospital basement a an oma sohan lala thinrim chuan aruna chu nya zelin aruna chuan a maya chuan a beng ta thwai maya sohanal thin tuar lo chuan basement a oi ngong or anda zinga mi pakha chula lokin aruna chu arek tamaya a chau nuwa chuan pong swalin atlereu aruk sak nuwa aruna chu athi toy motiin akal santa daya ti chuan poi khoilawang main damdoina chenga hozuin apison tlo tur chuan ankal tani basement a hian aruna hi darka som pakhat lai thomhloin bel mumal lovin athi sen le alwak nen in chia pia monia jingdar sarile minisumli panga montify tuin basement phia faya tum chuan aruna chu a move chawa adin hun a chalo hle a hliam te kha enkol lovin darka som pakhat lai liam to wangin arunai mu ani hian doctor te chuan ti thei anei tam lo hleya ni khoshilawa om nuwa aron harle no puin tuma ashilawa amit chuan khwa mulavin miran bek poin anchong chu siaw mang poin alang lawa en mai poin adin hun chu achalau tak setani alai zon nu mambaya pasal nei chuan arunai chiam pakhat hi manmo takin inaron tlan luta aruna chu ain hliama damdoin lampan wat turin mintia ain hliama ti khan hetiang eme manale dam chunga mi pa ngai a phak lo na tur khop hliama nei hi karin phalo shim shim tin asoyani kumsang khazakwa samsari hunnai vel khan abikin india a mi chhia ten pong soran tu poin pasalan mu zo lawemo khotanga an chung tenen lam an mol phon lo wangin police a case file atam lo chin leya he wang hian damdoin lampuin aruna chu arun pa ngai le be zein atan vek tein sohanlal chu pongso khe siam saklovin ruk case le arunai kut athla ka wangin khesan siam saka khati hunlai khan pongso case kha damchung lungin tan niin ruk le kutin thla case kha kumsari ve ve neya
arwala khai khom la ni suin suhan lal chu kumsari lungin tang tura ti neya kumsang khazakwa somriat khan lungin atang I chwa tira neya arunai ro chu November ni somni pasari kumsang khazakwa somsari pathum kha athwakin pangai taka ni khwa shiat nu nun ber ni hin damdoin khumah khwa po muthei to lavin amutopa athwakin na shiat na apen reception chau achata wangin na nei hlekin sioma ti chin hleya achong theilawa adole mamo engma asoi theilo bokani atho china damdoina khan la omin nurse te chuan bualin an enkol topa sohan lal chu lungina changa chwa nuwa achin sha torum lovin abo maka minglem min voin state danga a umnge mambaya alo umti po sha theini lawa journalist le human rights activist pinky virani te point chui sui ma se mu zui tur om lawani ti chuan poi khoina tam tak hunin aliam puya rammi puiten kan thei khel chawang zelin he case po hian ngai ven a ro lo tial te ala atira khan ti theyom lo ma se hun alia manga maron son ve te po beisina nei ma se aruna hian ma son lo hleya apasal tur doctor desai chu aruna in to swala to kumkhat nuwa damdoin danga insonin kumthum chung chu aruna hi akan se a aruna chuan asia chwale thei beisein abese chin boka mase aruna hian ashe chuak zawlawa ataksa chu tharau dang dain alwe muti mai turin adanglam chak bokani doctor desai chu damdoin dang daya thok ani to boknen anuna man angai ve thawa kumsang khazakwa somsari pasaria chuan me chechatak tongin anin neya doctor desai chuan nupui dang nei maila arunai chanchen kanga event ranga a chanchen inziana hi pakhat po cher mai kanei lautin asoyani arunain to sola to no khan mumbai nurse chu voi engamasa nuarin an na tho hun chu sarkar ne na herdang laman ngiata kumsa khazakwa somrat khan Municipal Corporation of Greater Mumbai in aruna chu damdoina chenglak chwa antum chuan nurse tam tak in horkomin noran hwai hotle a aruna in to sola to no khan Mumbai nurse chu voi engamasa nuarin an na tho hun chu sarkar ne na herdang laman ngiata kumsang khazakwa somrat khan Municipal Corporation of Greater Mumbai in aruna chu damdoina chenglak chwa antum chuan nurse tam tak in horkomin noran hwai hotle a aruna hi damdoi ina changalak chwa antum chanpo kumsari chhung damdoin khum alu averenga damlo dangte kian sok sela anti wangania damdoin khum le kholte amang hek vereng anti chuan arunai nurse puiteril ro adinain anthina ur hleya arunai lak chwa lui antum chuan an na po chanthlen ngam khopa anlo dan be ta ka chuan annur na poin hung tharun nein kumsomli pathum chung zet chu aruna hian amudna khum hi alwa ta hialani mase he kumsomli pathum chung hi aruna mai ni lovin ama mangai tu le achung de tan chuan thil ol sam ani haulo adam le anun po chishang lo aruna chu enge adam hlokna enge nun omzia ti hi zona arun omchana aruna hian na bak ashe thei to lawa a che vel engma a mu thei lawa nitin thil ei lui thirangaya achungte tuma asia to lawangin changkhatlian zet achungten anboi pui nuwa anom nate lawshang hlomin anboi pui hlei thei to lawa anchungte hladeu hlek to le ama alaina to nurse ten ngeiah hospital a hian anlo boi puya antifaya chonshaya arunai lai son nu unaute puin anboi pui ve lop lop chena mase nupui pasal nei ten ramdanga te state danga te anom shanga nurse te kuta thau chuan alet le chinani arunai din hun hi persistent vegetative state mo post coma unresponsiveness cp1 tia coma pa ngai muhil reng angni lo hian amuthilo karlaka hian nun harma se akhop mo chu thuchan ne se athwaka na sia ta thazam ti lo achiat veka wangin a che vela thil thleng engma shilawa angai ven lo bokani achanchin hi changkhatlian te meu ngai ven ani lo nuwa human rights activist te chuan ron ngai ven tharlein aruna hian thlamuang taka nun theinan dikna neya mase chu chu ataksa le aril ruin aphak to lawani chuan thlamuang taka thi turin dikna nei
ama khongaya mangai tu te uiwang chawa she taka damtir hi thil dikani lautin arun out chwaka euthanasia ti thupui chu sohanal omna lo zong shep to human rights activist pinky verani chuan arun out chwa poya euthanasia omzia chu damlo tu emo she omna le nadati top nana anuna ti top sakaniya mi ti natuma twal thana ram nilovin tu emo nana chok sang khaina na anuna ti top sakani pinky verani hian passive euthanasia manga arunai nuna cho ti to padwa passive euthanasia chu damlo nuna chel tu khole damdoin pek chinte sut ni yin active euthanasia hi damlo anana lak bo saknana damdoi manga anuna ti to pani pinky chuan supreme court a kakal khan passive euthanasia kha kapulu tanilawa ka thinlung kha arunai torna zokin alwa ne emwang zokani tena soya june khat kumsang hi sompakhata aruna chu kumsom ruk pathum apum che a anun chan ve ai tam chu natna khumah chuan athinge adam ti po she thiam lovin a towa kumsom thum vel chu ni eng lu phak lo na pindana toin ele in pek lui ani khan akwa achat lo zela wangin paipa ele in turan thun zela akutin anlo hle lo wangin e turan pek luya atal chem khan achan nalama akutin te chu akut pha anlo chawlun zela aha ni te chu apana sat ema wangin aha po no saknga manilawa aha te chu amutna khuma alo tlale top china amutna pindana te chuan maimom ril ain zam nei nuaya nurse te hian an thei to pin enkol ve ma se duty ne ya chaw ve thei tho mani nun man ve tho ngai an ni wang hian azong zongin an ngai sakman bik lawani ome kumsang hi sompakhata supreme court chuan special bench kovin judge LG Balkrishnan chuan ka shwain euthanasia nei dona dale donin zaka chuan damlo a che omna ti top sakna na anunna ti top don chuan ama inkol tuemo akupui emo anule pa emo achung khatte pumpuina ngaya ama inkol tu ber nurse ten arunai ti hlum chu an pumpuya ngai don ti na ni ya nurse hau chuan an pumpui ve theilawa ti chuan aruna chu anunna ti top saklo chu an rel tu ta ni ma se chenkhat chuan aruna kha ti hlum an phalo ai ma chuan aruna kaltlenga sarkara an du phu chhuanan an hmangani an tia kumsan hi sompanga aruna chu kumsomli pani zet nanda khuma mutnuwa chuan pneumonia ave hlau maya ICU wa daniin atuk meni sompariat kumsang hi sompanga chuan pong swalani na damdoina nge chuan kumsomruk pasari meniin aboral tani arunai borala changa kumthumna kumsan hi sompariata supreme court chuan passive euthanasia manna dana pasa India hi khati hunlaya khovela passive euthanasia man phalna ram pasari na che aniin Asia khumol puya chuan man phalna ram chhun kan ni arunai aboral ta ka chuan achunga poi khoi tu kha khoya ngeom engtin nge omzel mi puin zonan nga ta hleya chen khatin TV ran na vein aboral anti lain chen khatin ala daman jinga a chen chuan amanun na lain an sei bukani Mumbai chanchin bo journalist Dinesh Chavan chuan sohanla zon na chu a thok ta a zon kumsang hi sompariya ta vek hian damin amuta hlau mai ni Uttar Pradesh thingtlang pakhat parapa anupui afapa pani fanu pakhat le atute pathum nen an chenga anun chu alo nuam bi khaulo apoi khoina wangin aminga cheleya mani ile lo po nei zawlovin anupui chung tein lama an khosa aruna kha didi aruna ti na soi china angai tamna le pathian ngai tamna kadil takme wani kapoi khoya wang khan kain chir takse tena soya chanchin bumi donation awa mu hian an pathian lem chu sohanlal hian awaleta akin tiffin box hi alo kenga arunai boral po alo she velawa a boral hunlai khan an khwa kar kha chung current omlo wangin an TV a chebok nen jingkara na thoka chhuakin zandariat vela ina howa chanchin bucherna hun anei lo bok nen a shelo ni na soya nilengin mi hnuaya inhloin na thok china chuti chungchuan India poisa cheng zani le somrok pakhat chawa hlo chhuaka
atan chanchin bucherna hun omlo shim tin asoyani afapa chu ama angthawa ni tina in hlofa chapa isong venia nikhata cheng zani changa zathum hloin the nation akom hian anu poichu pune a ine na chimin akalani ome ani chuan apa chanchin an soile thi thana a than dan te po online a cher chin tho soya sohanal chuan ka fapain ka chanchin a cher tho min she khan kanupui a chapna sain thi dai mai kha ka duwa kanupui chu ka faten an enkol thei thawa khapui ka khoile a ngong poilu tok wang hian thi ka cha kani ka fapain jeli chwa nuwa aruna tha itum ti chanchin buwa ansiak tin min shila min shia jang khan ching khatma ka chinglo kumsom chuang ka pui khoi wang khan kamu hil thame olawa jel ka chwa san vele mumbai ka chwa sana engtin nge aruna kha ka mole ngam to te lulang kan thin rim ve ve kha kanin swala basement kha thim buk nen ka du wang reng ni lovin tikhan ka cheta a atlerep ka ro angan soi po kha karin swalna lama ka putla te po ne anga ka ro law shim ka pong swal anti te po police ten min dop khan ka pong swalangin min dop char chara ka swal law shim midangin darkar som pakhat chhung khan ano pong swal zo kaniang tina soya thinrema che veven ni wangin thil thlendan dik tak kha a hriat mumal to lo thule apoi khoi ni anun le arunai nun ati chat ni pokha a hriat chen meu to lo tho soin jela chenga ka chwa nu khan kanun cho a tha zonga man ka tuma sa ka ei to ngai lawa zel ka zu to lawa zu ka in to lo boka jel ka tan hlanin ka fanu bawrala kapoi khoi wang veka bawrala ni shamna ka to kani kumtam tak chung chu kanupui ka khoi lawa tan ina chenga ka chwa nu kumsom palina kan fapa upazok apiang chawani tina soya an fapa upazok kishan pu hi komniyen ani chuan pinki rani ten khongai na wanga arunai nunna ti to panga chungchang kapa ka shila changkhan kapa hi nikhata voili changa voiruk atong trai china aruna chu ama engkol tu achung te poin an thlo to ngai lo tho ka soi khan a mela poi ti na kha ka mu mai lo akuta khora ami tuya tla a Supreme Court in human rights activist thuputlo an hol nu khan kapa kha apa ngai le thei chau khami nu khan case chungchang ka soi pui le to lo ma se ka pate hian kan nun ati chena sa sia mi shil fau chin tin asoya afa panau pangzo Ravindra chuan kumsom pani kanin kanuin kapa poi khoina min shila chanchin buwa khan kapa poi khoi chu an ziak wara kapa ka ngai dama ngai tur thu min shila ma se school min kai tir theilawa ka ming tak ngel po ka ziak thiam lawa engtin nge ka ngai dam theyang tin asuyani sohan lala soi hidik ni se aruna kha midangin anlo zukpong swalti na ani thei mayangem nge hepa hi piang thar thetak anga omin apoi khoi azep chen zok mishing swal mel tak po hi an chanchin kan shiat nem po le huat tum maila huat lai theilo khopa chanchin dangdai le ngai nom an lo nei reng chena huat tum la ya shiat thiam na thuk tak kan nei tak po hi soitura om nok mai tin chanchin bumi denesh po hian asoya arunain anun tamzo ka mandan hi arap thlakin mishing nun cheu po hi alawin an lo thei khop mai tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni